Sapa warmiya yachan imallaquitachus haych'asan sonqon ukhupi. Kay Joana historian, pay iskay wawasniyuq kasarasqa kasarqa. Pay kusikuq karqa purispi callispi vecinusninwan sumaqta apanakuspa. Pero dia cuerponta tarispa karqanku wich'usqata sipisqata. Tukuy vecinusningu tapukuq karqanku imaynata pay wañurqa kay hinata, si sumaqta pay kusikuq chantapis purikuq callispi. Paykunata ruwasqanku investigacionta, chaypi tarirqanku cuerpo ukhupi ashka k'uyusta. Gozan maqaq karqa unay tiempota, paytaq ch'inyakuq karqa, mana saqenan rayku wawasninkuwan. Kunanqa tardeña Joanapaq, manaña parlay atinchu, nitaq denunciay atinchu chay llaki kawsayta. Pero qan willay atiyki, qan ama ch'inllanaykiñachu tiyan, parlanayki tiyan. Si qanta maqasasuyki, k'uyusta saqespa cuerpoykipi chayqa denunciay. Capaz piensawaq, sapallay kani wawasniywan, imaynata noqa laduyasaq qusaymanta nispa. Pero kunan niyta munayki, Diosninchik kallpata qusonqa denuncianaykipaq chantapis mana sapaykichu kayki. Qusqa kaymanta lluqsiya tisun, denunciay kunan sichus qan pasasayki kayta.